Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu 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 Allah la ilaha illallah sama-sama Allahu
rasa yang harapkan cinta wasilah yang mulia darimu Syekhana. Cintaku yang suci padamu Rabbi tak akan terganti dan kekal abadi. Karenamu ku bisa menjadi manusia berakhlak mulia. Berkahmu Syekhana. Allah
Suaranya mana ya Rabbi? Wasallim ya li ala Muhammad. Allah. Assalamu alaik sayyidal anbiya. Assalamu alaik afdal asfiya. Lebih keras. Ya Nabi Allah, assalam. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Habibi Allah, khairal bariyah.
Dijawab sama-sama, berkah solawat utangi lunas. Mudah-mudahan yang hadir di sini yang masih punya tunggakan, masih punya kreditan, masih punya utang dilunasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup amin bayar, Bu. Mudah-mudahan dikasih kemampuan bayar hutang. Nanti dijawab yang kenceng ya, Bu. Berkah solawat utangi. Ini insya Allah adalah malam yang mustajab. Kenapa, Bu? Kita kumpul orang segini banyak baca solawat. Doa yang diawalin baca solawat, doanya pasti diijabah Allah. Yang kedua, kumpul orang segini banyak yang amin orang-orang soleh, doanya pasti diijabah.
Yang ketiga, tadi turun hujan walaupun gerimis, ini adalah saatul mustajab doa. Mudah-mudahan kita berdoa di sini, semakin kenceng doanya, berkah sholawat utangnya lunas. Mudah-mudahan yang paling kenceng suaranya makin kelihatan gede utangnya. Gak apa-apa Bu, makin kelihatan gede, makin kencang, makin sungguh-sungguh berdoa. Mudah-mudahan Allah lunasin semua hutang kita, diganti rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Berkah sholawat utangnya lunas. Urip ning dunia iku singkat, sing langgeng ning akhirat mula ayo para sholawat. Berkah sholawat utangnya Ada yang jomblo di sini? Banyak insya Allah ya. Ini malam apa nih? Oh malam Jumat tuh, tambah mustajab lagi doanya. Kita sama-sama doain mudah-mudahan yang masih pada jomblo dapat jodoh yang soleh-solehan. Nanti dijawab sama-sama, berkah sholawat jodoh mendekat. Ibu-ibu ada yang jomblo Bu? Ada. Itu mah bukan jomblo. Apa namanya? Janda. Belanja baju yang paling modis terlihat cantik menggoda iman. Jangan tertipu lihat anak gadis karena yang janda tetap idaman. Naik pesawat ke atas awan bikin gemeter sampai ke dada. Yang perawan emang paling menawan tapi yang janda jauh lebih menggoda. Tenang aja Bu. Kita doain yang gadis, yang perjaka, yang janda, yang duda semuanya dapat jodoh yang soleh-soleha. Nanti dijawab sama-sama yang kenceng, berkah sholawat jodoh mendekat. Ya, bismillah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah awake sehat. Alhamdulillah awake kuat. Derek majelis wajib sholawat. Berkah sholawat jodoh mendekat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ibu, bapak, adik-adik, perempuan terutama kalau nyari jodoh, cari orang-orang yang soleh yang kira-kira bisa menjadi imam terbaik buat keluarga. Amin. Ustadz gimana ciri-cirinya orang yang soleh? Lihat dari pakaiannya dulu. Kalau pakaiannya udah kayak saya begini, insya Allah orang soleh. Pakai peci, pakai sarung ala santri, pasti soleh insya Allah. Setuju nggak santri? Setuju. Kenapa Bu? Karena peci ini singkatan. Orang kalau udah pakai peci pasti soleh. Peci, pria yang layak untuk dicintai. Peci. Turun ke bawah Bu, cek pakai sarung apa enggak. Ibu jangan lihat sarungnya, lihat isinya. Hatinya. Bukan isi sarung. Lihat hatinya. Orang kalau udah pakai peci, pakai sarung. Wih, sarung juga singkatan Bang. Sarungan, sayangnya tulus tanpa mengumbar angan-angan. Ya Allah, santri kalau udah pakai peci, pakai sarung, insya Allah imam terbaik buat keluarga. Amin ya rabbal alamin. Bu, kenapa saya pede ngomong begitu? Saya pernah ngetes. Pulang sholat Jumat, pakai peci, pakai sarung, datang ke pom bensin. Ngisi bensin motor sampai full, tapi nggak bawa dompet. Bang, bensin udah full, tapi saya nggak bawa dompet, gimana? Gus Aldi nggak apa-apa. Pakaian santri begini, insya Allah orang soleh. Jalan aja jalan, disuruh jalan Bu, tapi motornya tinggal. Tapi Bu, insya Allah orang-orang yang pakai pakaian gini, pakai pakaian santri, alma mater santri, insya Allah jadi orang-orang baik. Maka kalau nyari mantu dari golongan santri, ini memperingati hari santri ya. Mudah-mudahan santri-santri kita ini diberikan keistiqomahan, diberikan kesuksesan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut sholawat Bu. Itu sholawatan tadi 40 menit, gak berhenti-berhenti, capek gak? Alhamdulillah, kita salawatan lagi sambil menunggu Gus Wahab datang. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Ahmad ya habibi, Allah, Ahmad ya
يا فوز من صلى عليه صلى عليه وسلم وجدت صلايم بالوصال لتجرما فسر السرور إلى فؤادي وخيرنا صلوا على نور الذي أرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم شوقي إلى Masih semangat ibu, bapak? Masih kuat sholawatan? Panas gak? Ngipas. Kita lanjut sholawat, tapi saya minta lampu handphonenya boleh dinyalain. Kita bikin malam ini meriah, lombang bersolawat Hari Santri Nasional. Dinyalain seperti ini bu, sama-sama yang kompak. Ini acara kita semua, acara desa kita. Kita bikin meriah, kita bikin semarak. Diangkat sama-sama nanti sambil kita baca sholawat. Semua dinyalakan sambil diangkat begini. Yang laki-laki juga yang kompak bareng-bareng. Semua yang perempuan juga diangkat sama-sama. Belum dimulai kalau belum angkat semua. Ayo semuanya diangkat. Semua diangkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili
والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أضع السلام لا نبينا وجميع الكون لنا طالا يا منى الغريب سلام أمن وسلام سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك أمن وسلام سلام عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام سلام حبيبي سلام عليك حبيبي وبك أحمد يا حبيبي الله حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي سلام حبيبي الله حبيبي أحمد يا حبيبي يا الله سلام حبيبي يا رسول الله حبيبي صلوا على النبي محمد lanjut baca salawat lanjut sallu ala nabi Muhammad padang bulan sadange kaya bulan sing awe awe padang bulan sadange kaya sing awe awe gedekake aja terus sore ini tak critane kanggo sebo mengko sore ini tak critane kanggo sebo mengko sore Allahumma sholli wa سلم على سيدنا مولانا محمد على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد ومولانا محمد على جمال بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Padang bulan padangi koyo rina rembulan sing awe-awe elingake aja patah turu sore ini tak critani kanggo sempo mengko sore jaman kampung kok ana jaman bututan esok-esok loro amalan gambar kucing dikira gambar macan bengi diputer metu wong edan kurang puas loro amalan ora waras jadi takanan ditakoni padha guyu cekakaan jebul kang takon wis ketonara اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد Muhammad عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سلم على سيدنا ومولانا محمد محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Duri putih ditandur nek kepotong ana sleret pipo nyemplung po ira kembange
الغر حتما أولا الغر حتما أولا يا عاشق المصطفى بشر بليل المنى يا عاشق المصطفى بشر بليل المنى قد تراك كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد تراك كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى بشر بليل المنى يا عاشق المصطفى بشر بليل المنى وطرق كأس الصفا 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 وطاب وفد لنا وطرق كأس الصفا وطاب وفد لنا رسول الله سلام عليك يا رفيع شافي وتراجي فتايجي غات العالمين يا أهيل الجود والكرم رسول الله سلام عليك يا رفيع شافي وتراجي فتايجي غات العالمين يا وهيل الجود والكرم kekasih kita semua Nabi Muhammad dambaan kita. Suaranya mana Bu? Kekasih kita Allah idola kita Muhammad يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شافي وتراجي يا فتايجي غات العالمين يا وهيل الجود والكرم idola dan kita semua Allah penuntun kita junjungan kita ya Rasulullah panutan kita Muhammad يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شافي وتراجي فتايجي غات العالمين يا وهيل الجود والكرم صلوات salam tetap padamu Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu datanglah wahai sang kekasihku
اشفع لنا يا رسول الله اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وعفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى وفى أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى يا روضة الغني الشفيق وصاحبيه والبقيع واكتب لنا نحن الجميع سيارة لحبيبنا بشرى لنا إلا وفانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا هنا زال العنا وفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاحتزل العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي حيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواء من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله ولما اشتد بها الطلق بإذن رب الخالق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام